ngicabanga kakhe nangibuza ungcwele kwene nje uma uNkulunkulu lo mntwana lona kwakufuna beingane yabe iyaxhwala endifuna manje isengaxhwala afuna igcina iphambana amehlo bese igoba lesandla kwangathi ngithimile lo mntwana ufika ngabe umntwana ubangwako uba ngabaphansi ngoba uhamba gcina abanenkinga lo mntwana lo ngathi ubright nyana lapha esikoleni ubrilliant ngasho kanjalo kodwa siyambuka la yohamba gcina besimese sesibi esimese kuba nerate bese bayamrepa kanti incane into zakhe zifuna ukuphambana ngokwempilo ngathi abadala abakhona bangamlungisela ngoba manje sawugodlwe idlozi lesekhoma mwakhe engadona yathi mase liyamvikela liyaza ngathi mhlawumbe mina ngabe ngithi asimphe isibongo sekhoma mwakhe akhuliswe ngaso ngoba lesakubo kodwa ithi khona nganaphuma ngalutho la lo mntwana iqinto lembi liyandala lengane abadala kufanele bayilungise ingazigcine imosha impilo yakhe agcine aphuma yini kamini Nkosi umfisi Nkosi ngibusisi nangiqhubeka ngishutha umngwele lo mntwana lona ngimbona mina ngathi nje ngomqondo umntwana yakhe lahleka ugcine ulimuntu esiporo ungena phakathi ngathi kwadbule esikolwa angazidlela thina umqondo lahleke angasizwa ayithele phansi ajampa kanti nase sikhona egameni lenkosi umsindisi ufuna lo mntwana fanele Nkosi ngibusisi